Ova mesela ulazi i u poznato ono pitanje da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina. Da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina? To se prvenstveno vraća na ovo što imamo u praksi, učenje ruke, liječenje sa učenjem Kur'ana i spominjanje Allahovih imena ili dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili drugi metodi koji koristi u liječenju od sihra, od džinskog dodira i uroka. Da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina prilikom liječenja od ovih duhovnih bolesti, da je tako nazovemo? Vraća se pod ovo ovdje, pod ove ajeti i sa njima se dokazuje. Oni učenjaci, po tom pitanju, znači da li je dozvoljeno tražiti pomoć džina, pomaga se sa džinima prilikom liječenja. Po tom pitanju imamo poznato razilaženje, učenjaci to spominju, navode u knjigama, pa skupina učenjaka zabranjuje mutlakan, uopćeno zabranjuje traženje pomoći od džina i potpomaganje sa njima prilikom liječenja. Dokazuju s ovim ajetima ovdje. I kaže da se to odnosi na to, na bilo koju vrstu pomoći. Druga skupina učenjaka kaže da zavisi u čemu se pomažemo. Ako se pomažemo u nekom hajru, u nečemu što je šerijatski dozvoljeno, ispravno dozvoljeno. Ako se pomaže u nečemu što je kufr, što je širk, što je zabranjeno, onda je zabranjeno. Zanimljivo da je od ovih učenjaka koji su na ovom stavu, ovom drugom, da su između ostalog i šejhul Islam ibn Tejmije i da je od savremenih Ibn Uthejmin i mnogi drugi učenjaci, a imamo i ogromnu skupinu učenjaka koji su na drugom stavu, koji uglavnom dokazuju, kaže, otvaranje vrata, pomaganje sa džinima, ako se otvori tu vrata, znači to može odvesti čovjeka u velike belaje i otvoriti mogućnost da se upadnu u određeni prekršaj. Što je tačno, jel? Ne znam da li me razumijete, znači govorimo ovdje o tome, znači recimo klasičan primjer što imamo u praksi, a tu zaista imamo određene učače, ruke koji se pomažu sa džinima prilikom liječenja. Ispravni učači koji uče Kur'an, liječe Kur'anom. Ali se pomažu sa džinima, na koji način? Da li to što su prije toga uspostavili kontakt sa određenim džinima na određen način, ili u toku učenja nema konkretno nekog konkretnog odnosa sa nekim džinima, nego jednostavno zatraže pomoć od nekog džina da prilikom liječenja. O tome se radi. Znači, konkretno ta mesela ima vezi s time. Imamo zanimljiv primjer danas u Egiptu, imamo zanimljiv primjer da imamo određene učače koji prilikom liječenja ljudi koji su bolesni od sihra, od džinskog dodira, pomažu se sa džinima. Znači imaju određeni džini s kojima oni imaju kontakt, a ti džini obično budu muslimani, koji su primili islam i koji dobrovoljno, namjerno pomažu, svjesno namjerno pomažu tom učaču u liječenju ljudi od sihra ili džinskog dodira. Pa kada dođe osoba koja je opsihrana ili ima džinski dodir, taj učač znači čak kontaktira s tim džinom koji mu pomaže, da ga obavijesti o čemu se radi i kada razgovara s osobom koja je opsihrana, obavijesti ga njegov džin kakvo je stanje i tako dalje i traži od džina da napusti tijelo, kao što imamo primjer jednog učača danas u Egiptu, Ahmed Abdul Međid, poznati učač koji se pomaže sa jednim džinom, jednim ili dvojicom, jednim džinom se pomaže u liječenju. Ako neće džini koji je zadužen za sihr, neće da izađu nakon što prouči ruku, naravno uči ruku i tako dalje, ako neće da napusti, prekinu, raskinu, izbaci sihr i neće da napusti tijelo, da li što neće od sebe ili što ne smiju, svejedno, onda on pribjegne tome da ubije te džine, pomažući se s ovim džinom muslimanom. Sad tu postavlja pitanje da li je to dozvoljeno što on radi, da li je dozvoljeno pomagati sa džinima muslimanima u činjenju nečeg što je šerijatski ispravno, što je dozvoljeno. Sad da ne otvaram meselu to da li je dozvoljeno ubijati džine, znači to je sad tema za sebe, prilikom liječenja. Uglavnom, znači ova mesela pomaganje sa džinima prilikom liječenja u ruki i mimo toga pomaganje sa džinima, o tome govori šejh Islam ibn Tejmije.
Pa on kaže da nema smetnje da se čovjek pomogne sa džinima ako ga džini obavijesti o nečemu što je dozvoljeno šerijatski i što je hajr u tome. Navodi konkretan primjer. Da džin obavijesti da se negdje na nekom mjestu nešto nalazi, da to bude tačno, to bude istina. I pomogli su u toj stvari što je džin ga obavijestio. Da u tome nema smetnje. Hoće da kaže da kada osoba uspostavi kontakt sa džinima, da ako, znači, ono što hoće da se uradi i da se riješi, ako je to šerijatski ispravno dozvoljeno, nema smetnje da čovjek se koristi od džina. A što nije ispravno, što nije dozvoljeno šerijatski, to nije dozvoljeno da se pomaže u tome. A onda ova druga skupina čak koja to zabranjuju, oni smatraju da potpada pod ovo traženje zaštite i utočišta od džina. Oni kažu da takvo komuniciranje sa džinima, znači potpada pod zabranjeno traženje pomoći od džina, gdje se povećava obijest i oholost džina, gdje oni to zloupotrijebe, i da to se odnosi na ovaj kuranski ajet, što malo prije za njih spomenuti, što ga spominje Mula Al-Qari, gdje se u tefsiru toga ajeta, znači, navodi da je traženje, da je korist da ljudi od džina bila u tome da traže da im, kaže, kad hawađi, da traže da im on riješi njihove neke potrebe, dunjalčke naravno, i da ih budu pokorni njihovim naredbama i tako dalje, da je povjeruju o čemu je obavijesti o stvari gajba. Dok recimo druga skupina učenjaka kažu da oni koji kažu da je dozvoljeno pomoći sa džinima određenim stvarima koje šerijatski dozvoljene, kažu da ove ajet se odnosi, znači, na ono što predstavlja da je traženje utočišta, kada predstavlja da je to ibadet. Znači, traženje utočišta, odnosno traženje, kako došlo u kuranskom ajetu, anahu kane riđalno minel insi ja'uduna bi riđalno minel džin. Znači, da su ljudi tražili pomoć od džina. Kaže ovdje, znači, traženje pomoći, znači, u kuranskom ajetu spomenuto u negativnom kontekstu, znači kao ukor, a to u stvari znači da je traženje bilo kakve pomoći od njih, znači ono što je dozvoljeno, što je među ljudima dozvoljeno i ono što nije, da potpada pod istu zabranu. Uglavnom, bitno je da znate da ima oko toga, da ima razilaženje među učenjacima oko tumačenja oko tumačenja toga šta je zabranjeno, šta nije zabranjeno u kontaktu sa džinima, traženju pomoći od džina.